Rahajeng semeton dumugi kena rayu bagya sukses ring segala bidang sinarangsa. Inggih semeton aku niki wentan malih pitaken saking semeton sanes sampun rauh kotoko inggih punika ji titiang jagi ngerah mirah angin momon napi punika becik angin titiang kita. Nah sedereng lantur punika mangda semeton seuninga momon punika napi kita. Nah momon punika pinaka mirah saneka angin punika ritat kalau wentan sang kelayu sekaran punika. Nah biasanya sanes sampun memargi punika kegenahan ring lidah kita. Nggih. Nah yening rerah punika nganutin naskah utawi carja kentan berdasarkan lontar carja sojo. Nah wentan punika mirah sane wenang angin momon kentan. Inggih punika kuwastaning mirah windu sara kentan. Niki naskah. Nggih. Wacan jadi nggih. Mirah windu sara, mirah bang putih, mekliab tangi dumilah metu kukus, utama dahat penulak satru, pekemit duoh angin mon-mon ring sawo. Malih dados angin pengijang karang muang penulak manusa sakti, apan windu sarone taler saren tanah genah sang bima moyoga kita. Nah dadosnya punika mirah sane becik angin momon. Nah talar punika kewentanan ring carja becik angin perlindungan diri, angin pengijang karang. Nah nika kuwastaning mirah windu sara. Nganuten cecirean sane metu ring naskah ring lontar punika cecireane warnan mirahne mirah bang putih nika warnan mirahne merah putih kentan dasarne. Ampun kentan mekliab tangi punika wentan warna mesawang keunguan kentan. Dumilah metu kukus punika maksudnya wentan cahaya sekadi kepulan asap ring permukaan permata. Nah nika sane kewastaning mirah windu sara nggih. Sane wentan punika kepercayaan sampun margi napi punika mahawenan ngangen momon kentan. Mirah windu sara punika angin momon kentan nggih. Nah punika kepercayaan seuning jedewa wentan maka kalih punika sane ke pertama punika ritat kalau mirah windu sara angin momon. Nah punika dipercaya mampu menerangkan jalan sang kelayu sekaran nyujur sunia kita. Nika sane ke pertama. Sane nomor kalih punika dipercaya mampu angin nyengkar layon punika mangda nenten kegugul oleh energi negatif kita. Nah nika kepercayaan sane seuning jedewa sampun memargi. Nah sedios punika jedewa nentan uning kentan. Sampun kentan ring penerapan punika bervariatif kentan nggih sane tami jedewa